kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini ada di taman nih. Kita cari mainan aja ya teman-teman, yuk. Kita cari mainan yuk. Wih, ada kaktus joget teman-teman. Lihat. Wow, kaktus joget. Kita ambil aja ya teman-teman, kaktus jogetnya. Wih, keren ya teman-teman. Wih, mantap. Kita cari lagi yuk mainannya yuk teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Mana ya teman-teman? Wih, ada ondel-ondel ibu sama boneka Squid Game, juga sama boneka Upin Ipin. Wow, keren teman-teman. Boneka Squid Game sama boneka Upin Ipin, dan ada lagi ondel-ondel ibu. Wow, kita cari lagi teman-teman. Di mana teman-teman ya? Di mana teman-teman? Wih, Upin Ipin teman-teman. Wih, boneka Upin Ipin lagi. Boneka Upin Ipin lagi nih teman-teman. Wih, cari lagi teman-teman. Wih, boneka Squid Game teman-teman. Lihat. Wah, bersama bunga. Wow, keren teman-teman. Boneka Squid Game. Kita cari lagi teman-teman. Wih, ada boneka boba teman-teman. Boneka boba. Wow, hebat nih teman-teman. Wah, ada Pop It Hello Kitty teman-teman. Pop It Hello Kitty. Wih, sama ondel-ondel ibu lagi nih teman-teman. Lihat. Wah, ondel-ondel ibu sedang apa kau di sini? Sini. Kita ambil aja teman-teman ondel-ondel ibunya. Wah, mantep nih teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, udah dulu ya teman-teman ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.